Pozdrav dragi moji, dobrodošli na kanalu Minut za mene. Moje ime je Snežana Janković, a danas imam za vas specijalnu temu. Ako ste umorni, ako se osjećate umorno i kada se onako pogledate u ogledalo, izgledate potpuno umorno i kažete šta da radim da malo lepše izgledam. Ako je potvrdan odgovor, danas želim da vam pokažem kako da iz lista peršuna povratite svežinu, revitalizujete kožu lica, a samim tim da zablistete i vratite svežinu. Znači danas pričamo o peršunu. O svim ovim temama možete pročitati i na portalu Minut za mene, koji toplo savjetujem da pregledate, jer tamo zaista ima lepih savjeta, lepih ideja i jednu od tih ideja danas ću vam pokazati i napravit ćemo nešto vrlo interesantno, ali ostavit ću vas malo još u čekanju. Peršun i nešto što se zove sapun su idealno za umorno lice. Ostanite sa mnom. Priču o peršunu, njegovo veličanstvo peršun. Peršun se u fitoterapiji i kozmetici koristi kao lek koji podstiče izbacivanje toksina iz organizma i deluje protivupalno. Svi znamo, kaže, kada jedete beli luk i malo peršuna, taj miris belog luka se neće osetiti. List peršuna, međutim, ima moć da revitalizuje umornu i zasićenu kožu. U nekim godinama koža se umori, zato je potrebna obnova ili revitalizacija. Peršun za lice pre svega može da doprinosi, odnosno ono što je bitno da znamo za njega jeste da sadrži mnoštvo K vitamina. K vitamin je odgovoran za mikrocirkulaciju i cirkulaciju krvi, pa omogućava rad bubrega, jetre, čisti telo od toksina i daje način kako da telo izbaci više vode, odnosno omogućava da koža se na taj način čisti i možemo se rešiti tamnih kolutova oko očiju. Zbog toga je peršun vrlo značajan u primjeni jer je prebogat antioksidansima koje štite lice, kožu od slobodnih radikala i povremenog starenja. Peršun je bogat vitaminom i B, odnosno folnom kiselinom koji je deo kompleksa B vitamina, beta-karotenom, a peršun ima jedan vrlo visok sadržaj nivoa vitamina C, zbog čega je odličan za kožu, jer C vitamin pomaže obnavljanju kože. Naravno, ne smemo zanemariti obilje minerala koje peršun ima, a to je kalcijum, kalijum, magnezijum, mangan, bakar, cink. Drugim rečima, ovo je stvarno jedna dobra biljkica. Pre svega, vrlo lepo miriši. Mislim da kad bi se pravile žvake od peršuna, da bi imale baš onako dobru primenu. Peršun možete žvakati upravo zbog C vitamina kojeg ima, a ja ću vam danas pokazati kako ova biljka, njegovo veličanstvo peršun, može da vam pomogne kada izgledate umorno i kada vam je onako baš potrebna neka revitalizacija. Verovali ne, ova biljka koju svako može u bašti da zasadi, da nabere ili bilo šta, može ih kupiti vrlo lako, i tekako pomaže u savlađivanju tih problema. Zato ostanite sa mnom da vam pokažem šta se peršun može i zašto je on dobar. Prije nego što vam pokažem ovaj recept sa peršunom, samo želim nekoliko napomena. Na portalu Minut za mene možete pročitati sve o ovim temama i pronaći mnoštvo lepih primjena. Mi ovde pokazujemo kako možete te ideje i učiniti vidljivim, odnosno i koristiti. A malo kasnije ću vam govoriti o jednoj kremi koja je meni baš donela dobrih promjena. To je Neborela krema.
o njoj ću pričati malo kasnije, ali svakako želim da vam kažem da pored primjene i ovako peršuna i pored primjene ove ovako kreme koju sam ja pronašla, itekako se osjećam bolje i u 50. godinama zaista moje lice može da se pohvali da više nije tako umorno i da je prilično negovano. Ostanite sa mnom, sledi recept. Ovo je vrlo jednostavan način da napravite sapun. Sapun naravno nije u onom obliku kao što mi obično mislimo i kad kažemo sapun mislimo da je to neka kocka. Ovo se pravi sa tečnim sapunom, znači uzimate bilo koji tečni sapun, ja sam imala od Breze, nije ni bitno, bitno je da je tečni sapun, da u sebi sadrži te masnoće i tu mogućnost da skida prljavštinu. Treba nam peršuna, koliko god da stavite peršuna, bit će dobro. Ja obično stavim tako nekih 60 grama infuza od peršuna, a infuz od peršuna se dobija na sljedeći način. Uzmete 60 grama vode i listove peršuna, koliko da stavite, ako može i cela. Ja sad ću praviti vrlo malu količinu, pošto imam već svoj sapun, tako da samo hoću da vam pokažem. Znači, infuz nastaje kada se topla voda preliva, znači mora biti topla voda kada se preliva sa peršunom. Ja sam ovdje već stavila vodu i vidite kako se sad peršun polako oslobađa, odnosno kao da kuvate čaj, samo je ovo infuz. Razlika između infuza i čaja je što je infuz veće koncentracije suve materije, a manje vode. Znači manje vode, više tvari i dobit ćete jednu dobru kombinaciju. Kada ste sve to uradili, uzimate ovu vodu, znači treba da odstoji bar nekih 10-15 minuta kao kad kuvate čaj, da potpuno peršun bude rastvoren. I sada ćemo tu vodu skloniti, a ostaviti vrlo malo. Znači evo vidite koliko sad je ostalo vrlo malo vode, kao da sam procedila, ali i dalje peršun je u tome. Kad se potpuno sve, kad se ekstrahovao peršun u vodi, vodu treba da iscedimo. Znači iscedimo i dobijamo peršun, čist peršun. U ovaj ekstrahovani peršun dodajemo tečni sapun. Evo ovako da vidite, znači dodam tečni sapun. Bilo kog proizvođača, bilo koje vrste, bilo koje boje možete. I evo peršun koji je prethodno omekšao u toploj vodi, jer nama treba tvari iz peršuna, ne iz vode. Pomešamo sa ovim sapunom. I mi već imamo, da kažem, jednu vrstu sapuna koju možemo koristiti. Ovo je potrebno da stoji nekih 2 do 3 sata, da potpuno koncentracija između peršuna i tečnog sapuna se dogodi. Dodat ćemo jednu kesicu kamilice, znači vidite da ovdje gotovo nema vode, samo ono što je od tečnog sapuna. Prelepo je zamirisalo, znači kombinacija peršuna i kamilice daje odličnu kombinaciju, a nama treba sapun s kojim ćemo moći da peremo. Sad pogledajte kako već peni, ne znam da li možete vidjeti, pogledajte kako već cijela ova priča peni, što znači da ima vrlo veliku moć čišćenja i jako prelepo miriše, to ćete vidjeti kad budete pravili, prelepo miriše. I pogledajte kada se ovako nešto peni, znači da ima veliku moć čišćenja i pritom je blagotvorno. Sada, pošto ja imam suvu kožu, za sve one devojke i žene koji imaju isti problem, u celu ovu smesu, znači 60 grama tečnog sapuna, to je najvažnije, to je cijela smesa ove cijele priče.
Evo da vam sklojim malo peršun, da stavim ispred. Ono što je bitno jeste da dodate malo maslinovog ulja. O maslinovom ulju smo mnogo pričali, evo primene još jednom gde možete da koristite. Znači, ovo je jedan toliko lep rastvor, znači miriši na kamilicu, miriši na peršun, znači prelepo, osvežava, već da nisam ni stavila na svoju kožu, već osjećam kako osvežava. I u ovu celu priču dodajemo 3 kapljice maslinovog ulja. Mi smo dobili sapun. Kada bi ovde dodali rastopljeni sapun čvrst i u kalup, dobili bi sapun baš onako četvrtastog oblika. Međutim, pošto mi hoćemo da nam ide brže i da koristimo pritom tečni sapun, ja nekako tečne sapune više imam, potrebno je da nakon stojanja nekih 10-15 minuta i ovako cele ove priče, vidite kako se kamilica, tečni sapun i peršun, kako su se sjedinili, da to prespete u vaš dozator odakle koristite vaš sapun. Evo ga, sad ću. Ovaj sapun će vam smanjiti produkciju sebuma, pH vrednost kože, znači ako je koža u lošem stanju, gradit će zaštitni sloj oko kože, odnosno na kožu za štetne materije, a koristite ga tako što vlažnim rukama umasirate malu količinu peršuna, ovog peršunovog, da kažem, sapuna i nanosite na lice, na vrat, na čelo, na svim mestima gde postoje bore i perete, bukvalno perete svoje lice. Evo, dragi moji, hoću da vam kažem sad ovako kad se vidimo sa ovim sapunom, pošto mi niste videli lice, evo sada da mi vidite lice, da vam kažem nekoliko prednosti korišćenja ovog sapuna. Znači, ovaj sapun pruža mnoštvo antioksidanasa koji smanjuju dejstvo štetnih UV zraka. Evo sad je lepo vreme, pa nije loše da ovaj sapun uvrstite u vašu upotrebu zato što koža pre vreme stari kada sunce baš često i permanentno udara na našu kožu, zato pazite, vodite računa, UV zraci su sad veći, pa koristite i kreme, a i ovakav sapun. Ovakav sapun će vam poboljšati cirkulaciju ispod kože i dovešće do mikrocirkulacije, regeneraciju ćelija i smanjenje tih tamnih podočnjaka kad se budete više umivali ovim sapunom. Što se tiče kreme Neborela, ja sam je upoznala nedavno, odnosno ne nedavno, nego dugo je već koristim, ali pričam i dan danas i nedavno sam baš pričala o njoj, da je ovo krema koja daje vidljive rezultate nakon nanošenja već 2 nedelje i preporučljiva je za svakodnevnu negu lice koje stari. Pakovanje Neborela je prilagođeno vašim potrebama, elegantno je, možete nositi svuda sa sobom. Postoje ti aktivni sastojci koji su raspoređeni i kvalitetni i oni su vam potrebni da bi vaša koža bila nahranjena. Znači, potrebna je čak i mala količina kreme, lepo se razmazuje, prijanja uz vašu kožu. Takođe vam jedno pakovanje može duže trajati. Ja je koristim 2 puta dnevno, ujutro i uveče. U svakom slučaju, ono što je jako važno jeste da kažemo da je ovo krema koja evo za ove tople dane itekako dobra, jer će dodatno izlaganje vaše kože suncu ona učiniti da je zaštiti. Znači, ako koristite ujutru i uveče, stavili ste vašu kremu i svakodnevno išli ste ili na sunčanje i koristili dodatne kreme, ova krema će vas dodatno zaštititi jer ste je pre svih stavili
obzirom da ima dosta komponenti koji štite našu kožu. Dolazi leto, vreme sunčanja, savjetujem da budete oprezni kada je sunce u pitanju, a pogotovo da razmišljate o preventivi pre nego što se izložite suncu, kako da kožu zaštitite blagovremeno. Jedna od tih zaštita je sve ovo što mi pričamo na portalu Minut za mene, određene teme. Danas sam vam pokazala kako može zaštitu i kako da vam napravi peršun, ali sada fokus stavljam na ovu Neborela kremu koju sam pronašla, koju mi je prijateljica toplo preporučila i ja se i dan danas družim sa njom. Ona je jednako dobra i za muškarce i za žene, da napomenem, jer su me pre neki dan pitali i neke moje kolege, ali da li to možemo i mi koristiti ili je to samo ženski preparat. Evo ovim prilikom da kažem da se Neborela može koristiti i kod muškaraca i kod žena, svih onih koji misle da lepo izgledaju, jer ne samo da ona štiti, odnosno da čisti bore i da te bore smanjuje, ona će nahraniti vašu kožu, bili vi muškarac ili žena, vaša koža je ista i trebalo bi da dobije dovoljnu količinu hranjivih materija koja ova krema ima. Znači, jednostavno se naručuje, neborela.com, preporučljiva je svima, pa evo, dolaze topli dani, izvolite, mislim da je odlična preventiva i odlična zaštita i pre svega nega za vašu kožu. Neborela. Eto, dragi moji, bilo je ovo sve što sam vam pripremila za danas. Naravno, zahvaljujem se svima onima koji lajkuju, koji pretražuju i budite tu kada god nešto objavimo, jer zaista ne znate, možda će vam upravo to baš koristiti i to će biti vaš bingo, odnosno pronaći ćete rješenje za mnoge probleme i vaša pitanja. Lajkujte, delite, ja vas puno pozdravljam i naravno ne zaboravite peršun da koristite u vašu svakodnevnu upotrebu, kao i Neborela kremu koju ja koristim. Do sljedećeg videa, puno vas pozdravljam, ljubim i ne zaboravite, osmih je najvažniji za vaš život. Ćao!